bejo wong sing entuk akhir-akhir 50.000 karo 100.000 hadiah saking Gus Karim. Ya Habib Syekh 2.000. 2.000 nggih. Mudah-mudahan sedaya berkah nggih Pak Gubernur. Kami terima kasih dan selamat dan alhamdulillah Sragen terpilih untuk malam hari ini bersolawat bersama Pramuka. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita lanjut. Pesan saya karena mungkin nanti di Desember ini banyak waktu libur, jadilah liburan Anda, jadikan liburan Anda liburan yang nikmat. Jangan sampai ada percekcokan, permasalahan, perkelahian, ya jangan ada. Dan mungkin nanti ada acara Christmas dan sebagainya. Ayo saling menghormati satu dengan yang lain. Jadikan suasana aman dan kondusif. Jagalah kerukunan agama kita. Jangan sampai ada satu sama lain terprovokasi dengan masalah-masalah yang ada. Pesan juga di tahun baru, nanti malam tahun baru dan sebagainya. Jangan kita ikut-ikut dengan orang-orang yang mabuk dan sebagainya. Mari kita rayakan, tidak masalah merayakan tahun baru, tetapi dengan cara yang baik dan adab serta akhlak yang bagus ya. Gembira itu boleh, tapi kalau gembira dengan cara yang tidak baik itu yang tidak boleh. Gembira kita silahkan, tapi jaga kerukunan. Jangan sampai ada permasalahan apapun. Pesan kami itu fahtazal arsyad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفاضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق القدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنه ما رأينا والدنيا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى حتى تحرير الصدور أحمد الهادي محمد الوجه المنير طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا تعالي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal istiqamah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nar ilal jannah wa minal azab ilal rahmah wa minadz dzunub ilal maghfirah wa minal isaat ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz dzulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadz dhiqi ilas sa'ah wa minal jahli ilal ilm wa minat takabbur ila tawadhu' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dairi wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kanthi kemuliaan majlis sholawat menika ya Allah, mugi-mugi ingkang sami rawuh tansah pinaringan panjang yuswa fi taatillah, pinaringan rezeki ingkang halal ingkang mubarakah, pinaringan keturunan dzurriyyah ingkang shalih lan shalihah, pinaringan ilmu ingkang manfaat maslahah, pinaringan sehat wal afiyah. Mbok menawi wonten ingkang gerah mugi-mugi enggal pinaringan sehat wal afiyah. Mbok menawi wonten ingkang nembe susah ya Allah, panjenengan paringi bingah ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Haji Ganjar Pranowo
lan ugi Ibu Bupati Sragen Ibu Yuni tansah pinaringan sehat wal afiyah, pinaringan kekuatan lahir lan batin sehingga saged mengemban amanat-amanat ingkang wonten ing pundhakipun bi rahmatika ya arhamar rahimin bijahin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan khususipun panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir tansah pinaringan sehat wal afiyah, tansah pinaringan panjang yuswa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akan melantunkan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita lantunkan lagu 17 Agustus dengan bertepuk tangan. Mari. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan baik. Selamat pulang sampai rumah, kabul semua hajat. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di atas kebahagiaan ke depan, hingga akhir hayat kita husnul khotimah. Dan mudah-mudahan semuanya sukses dunia dan akhiratnya. Sing dereng kadah bojo, mudah-mudahan dongake ndek bojo soleh-solehah kabeh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.